poligonalno uređen. Ova kula ovdje koju vidite četvrtasta je kasnije razdoblje i ovo je isto dograđeno, znači on je bio u stvari okruglog oblika. Nalazi se na močvarnom prostoru, ovo je jako močvarni prostor i teško ga je osvojiti kad je meko zemljište, kad je voda. Znači, Turci koliko god su bili spretni u svojim, Osmanlije u svojim nadziranjima, uvijek su nosili sa sobom svu moguću opremu koju su morali imati da bi mogli preživjeti na takva duga putovanja, tako da su konji bili natovarani, oni se nisu mogli kretati ovuda, konji bi propadali. Tako da je jedan od tih odvraćajućih načina obrane bio i taj izgradnja dvorca u ovom prostoru, a i teško ga je potkopati. Znači, ona tehnika rudarenja je ovdje izlišna, nije se moglo tako jednostavno prići tom dvorcu.